Alpe Adriba. Ne može više. Eto. Pardon. Demokratska stranka. Ovo je najveće sranje koje se
Ovako je. Ajmo bre ovamo,
Poštovani prijatelji, danas se srpskom narodu i državi obratila i Srpska pravoslavna crkva povodom sporazuma koji je napravljen u Briselu. Tako. Dragi prijatelji, upravo je Demokratska stranka Srbije uručila vladi Srbije naše zahtjeve. Dozvolite mi da vam ih pročitam. Prihvatanjem sporazuma sa albanskim separatistima vlast je potpuno izneverila srpski narod i do kraja ukinula državu Srbiju na Kosovu i Metohiji. Srpski narod nije dao, niti bi ikada mogao dati mandat bilo kome da izda državne i nacionalne interese Srbije. Zato vlada Srbije i predsjednik Republike moraju da podnesu neopozive ostavke i time ponište nedostojni sporazum koji se otiče sopstvene države na Kosovu. Nijedan političar ne sme da uzurpira prava naroda da odlučuje o svojoj sudbini i da protivno narodnoj volji sklapa sramne sporazume. Zato što čvrsto verujemo u neprikosnovenost volje naroda, odlučno zahtevamo da se odmah raspiše referendum na kom će se građani Srbije slobodno izjasniti da li su za ili protiv sporazuma kojim se Srbija odriče Kosova. Vlast koja je prihvatila ovaj sporazum zaslužuje naziv država ubice, jer sahranjuje srpske državne institucije na Kosovu i Metohiji i zamenjuje ih institucijama lažne države Kosovo. Za uzvrat dobit će od Evropske unije platu u bednom iznosu koja se zove datum. Niko se do sada za više od 600 godina nije usudio da pomisli kako se Kosovom može trgovati i kako se ono sme predati neprijateljima Srbije. Ni NATO agresoru nije pošlo za rukom da ukine srpsku državnost na Kosovu, ali umesto nasilnika taj posao hoće da završi sadašnja vlast u Beogradu. Srpski narod i niko osim njega jeste taj koji mora dati poslednju reč o sporazumu koji je ova vlast potpisala, pa i o njoj samoj. Zbog svega toga, dragi prijatelji, Demokratska stranka Srbije se otvoreno suprotstavlja ovom sramnom sporazumu i staje na stranu svog naroda koji se na Kosovu bori za svoju državu Srbiju. Zato podržavamo odluku srpskog naroda da formira Skupštinu Severnog Kosova, da brani svoje neotuđivo pravo da pripada Srbiji, tako i da sačuva njene institucije. Istovremeno, ozbiljno upozoravamo vlast da ni po koju cenu ne upotrebljava silu protiv srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Poštovani prijatelji, ovo je bio tekst zahteva koji imamo vlade Srbije. Sada će vam se, prijatelji, obratiti predsjednik Demokratske stranke Srbije, Vojislav Koštunica.
građani, predali smo upravo naše zahteve Vladi Srbije. Oni glase, čujte dobro, Vlada Srbije i predsjednik Republike moraju da podnesu ostavku za to što su sklopili sporazum ni manje ni više nego sa albanskim separatistima o tome kako kojim se ubija naša jedina država Srbija na našem jedinom Kosovu. Podnošenje te njihove ostavke zbog sramnog sporazuma istovremeno znači poništenje tog sporazuma. Drugi naš zahtev glasi raspisivanje referenduma da se narod slobodno svojom voljom izjasni o sporazumu kojom se jednostavno zaokružuje lažna država Kosovo, a na naš način posle toliko vekova nestaje na Kosovu naša Srbija. Treće, dragi prijatelji, pala, ona glasi referendum. Da se narod izjasni da li na Kosovu postoji, živi država Srbija ili ona na našem naše oči izdata pred našim očima nestaje. Ko organizuje referendum? Referendum pominje do duše i sadašnja vlast. Kažu kako bi i oni mogli da raspišu referendum misleći time da nam zamažu oči i da nas zamajavaju. Ne! Reč referendum smo mi prvi put upotrebili i tema referenduma je jedino i samo da li se građani Srbije svi od prvog do posljednjeg slažu sa ovim sramnim sporazumom. A sporazum do sada nije javno vlast Srbije zvanično nije objavila. I postavlja se pitanje zašto ga nije objavila. Evo vam kratkog, najkraćeg odgovora. U tom sramnom sporazumu na obraz, na istoriju Srbije, nigde se ne pominje Srbija. Ne pominje se Ustav Srbije, ne pominju se zakoni Srbije, ne pominje se rezolucija 1244, ali mesto svega toga što se ne pominje, pominje se nešto drugo. Pominje se Kosovski ustav, pominju se kosovski zakoni, govori se u tom sporazumu kako je kosovska policija jedinstvena. Govori se o tome kako na Kosovu postoji jedan jedinstveni sudski sistem. Govori se o tome kako ove 2013. godine na opštinama na severu Kosova treba da budu raspisani izbori, naravno zamišljaju da će tako biti po kosovskim zakonima. Za Srbiju postoje samo njeni zakoni i njen ustav. Tu malu stvar, tu malu činjenicu je sadašnja vlast previdela. I šta? Postavlja se na pitanje Srbija ili oni koji su trgovali njenim interesima, koji su izveli na našu sramotu na Pazar Srbiju, šta oni treba za uzvrat da dobiju od Evropske unije? Treba da dobiju datum.
Srbija da se usreći datumom, ali kad je reč o sreći, da pogledamo kako su se usrećili u Evropskoj uniji, Španija, Grčka, Kipar, da ne nabrajam dalje. I onda nam još poručuju kako će ubrzo doći čas, kako će stići, zahvaljujući tom datumu, investicije iz Evropske unije. A mi kažemo, neće stići, dobro zna ovaj narod, nikakve investicije. Stići će nove pretnje, nove ucene, novi napad na Srbiju, novi pokušaj povladanja i drobljenja Srbije. To je istina. Naš narod zna dobro da su NATO, Evropska unija i ova vlast za sporazum, ali narod nije za sporazum. Niko i nikada nije imao mandat za ovaj sporazum. Ali da ne zvuči ovo suviše uopšteno, setimo se, nije prošlo ni godinu dana, da li je neka stranka, da li je neki političar smeo da izađe na izbore koji su bili pre manje od godinu dana i da ponudi jednostavno da bude državo ubica Srbije, jer državo ubica je prava reč i ona je nešto što u našoj istoriji ne postoji i u nedavnoj istoriji uopšte ne postoji, da se vlast drzne protiv države, protiv svog naroda, protiv svoje teritorije, protiv kulture, protiv svoje duhovnosti. Zato smo se, dragi prijatelji, mi i ovdje okupili, da podignemo glas, da protestujemo, ali neće biti ovo prvi protest. Tek smo počeli! A znate kako se kaže, Srbija se umirit ne može. Iz sveg srca danas pozdravljamo našu Ustava je Srbija! 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 Iz sveg srca mislimo na njih i pozdravljamo našu braću sa Kosova i Metohije koji su danas osnovali svoju skupštinu Severnog Kosova. Pozdravljamo ih zato što su i oni i mi isti narod, i oni i mi Srbija. Pozdravljamo ih zato što dok oni Srbiju, državu Srbiju brane na Kosovu, glas Srbije državu Srbiju na Kosovu uništava. Počeli smo i nećemo stati. Dogovarat ćemo se sa našim narodom na Kosovu. Dogovarat ćemo se sa svima onima kojima je Srbija iznad svega, a nije Evropska unija iznad svega. Dogovarat ćemo se sa svima i ovo je prvi korak, a drugi, jači i veći, treba da slede. Jer sporazum koji je potpisan je ništa dok o njemu svoju reč, posljednju reč i pravu reč ne da narod Srbije. Hvala vam što smo zajedno predali naše zahteve
zahteve naroda Srbije. Započeli smo, ovo je početak, obavijestit ćemo vas kada ćemo se ponovo okupiti u većem broju i još jačim glasom. I na kraju još nešto što mora da se čuje iz svakog glasa ovde i širom Srbije. Živela Srbija! Poštovani prijatelji, ovim se završava naš današnji protestni skup. Nije gotovo, narod se pita. Zahvaljujem vam u ime Demokratske stranke Srbije što ste podržali naš protest i pozivam vas da se u miru raziđemo do skorašnjeg viđenja. Živeli i živela Srbija!